hottest mixes. Dead on. Tambourine's great too. Mbili nisahleli ke nathi la okhosini umsakazo wakho mnandi kakhulu hamba phambili sisahleli ke naye ke uSithabiso la odlala ke indawo kaSwaraji lapha yana kwiStakhanya channel 160 niyibuke ke njalo. So uzosicobelela nje ulwazi ukuthi ngeyena ke Nkosi yami ngabe kwenzakalani lapha yana kuyaphusheka noma phela sike sizwe nathi masibukela lapha yana sithamandiya thina all the way from India lezitora abayidlalayo wena ke udlala siphi ke story sithi unami na unami na ya oh ngiyengizwe ngalesi story lesi Swaraj uSwaraj wenzani ke lapha yini Krutika Vaibavi Hayibo uyazi ngeke ngasithi nje fahla phela ngithi nje ngihlezi ngisemsebenzini nami yabona so ngiyibuke kanjalo hayi njalo but ngiyezwa amasothi Swaraj ukhona nobani kombe lapha khona no Vaibavi ya uyena ke lo esidlala amaledi naye uyena silide story naye Vaibavi so how injani khamba kanjani ya no khamba kahle kakhulu iyangena impela nje i-character yashaya impela nje iphi mhlawumbe ingqinamba nike nihlangabezana nazo uyabona ezibuye zithi ya ingqinamba eziba khona ukuthi ke kuyasheshwa la yonke into fanele uyenze ngalendlela le yabo sikwazi ukuthi simeshanise i-voice simeshanise ne-speed so izo la ingqinamba lezo ke uthothi yabo but ke okunye nokunye akenzeka because fanele mabebuka bebone uyena lo muntu lo character leyo mabe sebeyibuka nje kukhona kuStakhanya bebone sekuyena ngqo lo muntu lowo kungabi khona uthi hayi yabona ke la ngathi ya fanele sishaye nje equality shalom hayi into enhle leyo ngiyakuzwa bathi Sithabiso hayi ke shuthi ke seniyosibamba kona kuStakhanya siyabonga nami ngidlala